Guten Tag, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Unser heutiges Thema ist der Text "Arbeitest du jetzt hier?" und die Reflexivpronomen im Dativ. Добър ден, драги ученички и драги ученици! Нашата денешна тема са текстът "Работиш ли сега овде?" и повратните заменки во Dativ. Unsere erste Aufgabe ist Übung 13 auf Seite 115 im Kursbuch Delfin. Нашата денешна вежба е вежба 13, страница 115 по учебникът Delfin. Hier habe ich ein paar unbekannte Wörter für euch aufgeschrieben. Напишах няколко непознати зборови за вас. Die Überraschung, изненадување, sich leisten, си дозволи, sich erinnern, се сеќава, die Anzeige, оглас, einstellen, работи, sich vorstellen, си замисли, die Aufstiegsmöglichkeit, можност за напредок, die Verantwortung, отговорност, das Gehalt, плата, der Abteilungsleiter, ръководител на ода. Непознатите зборови се от текстот и от двете табели во вежба број 13. Zuerst hören wir den Text. Најпрво ќе го слушнеме текстот. Lektion 11, Seite 115. Gespräch. Guten Tag, ich möchte gerne 200 Euro abheben. Hallo Gerd, das ist ja eine Überraschung. Arbeitest du jetzt hier? Ja, ich habe mir eine neue Stelle gesucht. Jetzt bin ich schon seit 4 Monaten hier. Hat dir dein alter Arbeitsplatz denn nicht mehr gefallen? Naja, weißt du, ich habe dort viel zu wenig verdient. Ich konnte mir ja nicht mal ein Auto leisten. Außerdem habe ich mich überhaupt nicht mit dem Chef verstanden. Ja, ich erinnere mich, dass du dich immer über ihn geärgert hast. Und, wie hast du diese Stelle gefunden? Durch eine Anzeige in der Zeitung. Ich habe mich beworben und sie wollten mich sofort einstellen. Da hast du aber Glück gehabt. Ja, das stimmt. Ich verdiene mehr, kann viel selbstständiger arbeiten und die Kollegen sind auch sehr nett. Ich fühle mich hier richtig wohl. Das kann ich mir vorstellen. Mehr kann man sich ja auch eigentlich nicht wünschen. Da hast du recht. So, was kann ich für dich tun? Значи това беше текстът за слушање, односно диалогот кој што стои во учебникот. Одиме понатаму со две онлайн вежби, односно два диалога кои што ги подготви за вас. Nun machen wir mit 2 Online-Übungen weiter, also Dialog 1 und Dialog 2. Ihr müsst nur den Link abschreiben und dann könnt ihr so die Webseite öffnen und die Übung lösen. Значи најпрво треба да го препишете линкот за да отворите страницата и да ја решавате вежбата. Die Übung heißt, bringt den Dialog in die richtige Reihenfolge. Вежбата гласи, подреди го диалогот по съответниот редослед, односно по точниот редослед. Овде треба оно што мислите дека за почеток треба да се стави, само го мрдате со глувчето и го влечете нагоре. Така се чува како број 1. И така, истата постапка ја повторувате ки другите, оно што мислите дека следува, го кликате и го влечете нагоре или надолу. Тоа е диалог 1. Истото треба да го направите и кај диалог 2. Verben mit Reflexivpronomen im Dativ. Gлаголи со повратни заменки во Dativ. Beispiele aus den 3 Dialogen.
Примери от трите диалози. Значи диалогът от учебникът и ония два диалози от онлайн вежбите. Warum hast du dir einen neuen Job gesucht? Ich konnte mir ja nicht einmal ein Auto leisten. Das kann ich mir vorstellen. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Odnosno, prevodът е защо си побарал нова работа. Не можех нито да си дозволам автомобил, odnosno не можех ни да си купам автомобил. Можем да си го замислям това. Повеќе не може човек да посака. Овде глаголите ги имам означено со сина боја, а повратните заменки ihr, mir, mir и sich ги имам означено со црвена боја. Ова табела ги имам само означено повратните заменки во датив, mir, dir, sich, uns, euch и sich. Која повратна заменка ќе употребите во една реченица зависи од подметот во таа реченица. Например, ако е прво лице еднина, односно ich, тогаш повратната заменка е mir. Ако подметот во реченицата е личната заменка du, тогаш ја употребувате повратната заменка dir. И така, натаму. Германскиот јазик има неколку главоли кои што одат со повратна заменка во датив. Некои од тие се sich kaufen, си купува, sich bestellen, си порачува, sich anziehen, си облекува, sich holen, си зема, sich anschauen, гледа, sich merken, запамети или запомни. Повратната заменка во датив на македонски се преведува со си. Кај некои глаголи на македонски може да се преведе така, но кај некои, како например кај sich anschauen и sich merken, по-добро е да се преведат без си, односно гледа, запамети или запомни. За крај има повторно онлайн вежба, за да ги извежбате повратните заменки во датив. Also zum Ende haben wir auch eine Online-Übung. Die Übung heißt ergänzt das richtige Reflexivpronomen in Dativ. Допълнете точната повратна заменка во датив. Овде имате 7 реченици и ваша задача е да изберете еден од трите понудени одговори, односно која повратна заменка во датив одговара во реченицата. Ке го прочитате реченицата, ке видите кој е подметот во таа реченица и тоа ќе ви помогне да ја решите задачата. Се надам дека ви беше интересно и ви посакувам многу успех. До гледање. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ich wünsche euch viel Erfolg. Auf Wiedersehen.